Masi phongkiba tongan-tonganba pausising amadi social mediadagi lokhuchaba pausingi update pijari ahanbada maruoiba pau. Myanmarda base tawba maitei yawa lanmi group tarukta PDF ki lanmi ama surrender tawrakhre hairi. Mantri Pukrida chenba auto driver ama masamaki gari manungda siduna leiramba thengnakhre. Myanmarda base tawba UNLF MPA gi camda Kuki refugee terrorist singna akanba attack chatharakpagi chap chaba pakhum UNLF na pikre. Myanmar da laloba singa military army ga akanba mongda khut thongnari district khatana khut akanba mongda thongnari. PYCM na lengakta matam thakre high level committee semnaba union government ki phirep matam chai haina arambai tengol na phongdorali. Tongan ba mafam anida Miyoi ani suicide tawduna sikre central government na NNCN ke da thamba athingba sahi manga amuk sangdokre. Accident ta sokpa ma layeng bidabagi wakat lakle rims ki doctor amasung staff singi khongjang handokre ngasidagi mathauda hanjilagani. Churachandpur district ki AC tarukta congress mapangal kalhanaba wa tanakre. Plane gi landing gear da lotlaga yawrakiba nupa macha ama Delhi airport ta fare. NNCN IM gi Luchingba TS Muba sahi yangkhai gi matungda mahaki pongnafam lamdam Manipur gi Urkhul district ki Somdan da laknaba sem saba loikre. MLA RK Imo gi lising makhada PM da pisinkiba memorandum center ga mari lenaba authority gi makutta yokre. Hauzik pau sandongna pijari Myanmar da base toba maitei yawa lanmi group taruk haibadi Pre-Pak Progressive PLA KCP UNLF KYKL Pre-Pak amadi maitei lanmi ga chatminariba alliance ka chatminaba border gi jaga amada Kuki refugee PDF ama changjarakare hari tholok asi akan makhut thongnaraba matungda chenba nanghodabadagi PDF ki personnel asi surrender torokpani hari ama som yengnabam chagai makhut thangalaga nei keno tawo khlai obra ma ba Thế tôi chạy thua là cái cân rồi. Yang chắc thế luôn nó mới lên mà chui này. Đã bro. Tabada yamna nungaitaba thodok amada Mantri Pukrida chenba diesel auto thoba nupa ama masamangna thoba gari manungda siduna leiramba thengnakhre. Haukiba September gi kun 2025 tegi hauraga Kuki refugee terrorist laloba singna Burma da leiba UNLF MPA gi camda attack toropada UNLF gi athoba singna hallaga pakhum pikre hari hallaga pakhum pibagi thodokta Kuki terrorist refugee sing masing khangdana turam lagani hari aduga lehemhoba singna koisen chenbagi video social media da viral oirakre. Không heri tam. Nen vetpio không heri tam. Hin veto. Myanmar gi makha tarakpa update amada Myanmar gi mafam khudingmakta hoje akan mamongda laloba sing amadi military junta ani gi marakta akan makhut thongnabagi makha tarakpa thodokta Myanmar da laloba singa military army ga akan mamongda khut thongnari hariba khut thongnabadi thodok asi Myanmar gi Kanbalu district ni hari Makha tarakpada arambai tengol gi update ta ichil inau pumnamak gyan amuktang tamin nasi kaidauge aikhoi masel hunabana karisu kanaba purakpa ngamloi aikhoi gi yeknaba masing yami haibasi kaungnaroisi luraba chiraba matamda aikhoi masel natana aikhoi gi damak kanasu leiroi hinglingei sida nupa thokna imalebak ifurup asigi damak tawpham thokpa thodang ulamsi haina asumna update piri
Hausi pausigi pausing santongno pijari all Lambulenda leiba tribal girls hostel building da thamliba paramilitary force ngasidagi numit 15 gi manungda lokthokadabani haina tribal youth council Manipur na lengakta matam thakre TYCM na thadokba chirol amada girls hostel da thamliba paramilitary forcing lokthokpinaba mari leinaba singda numit 12 gi mamangdagi taksinduna laglabasu ngasi phawba thabak oina pangthokpidana leiri maram asina lengakna ngasidagi numit 15 gi manungda tribal girls hostel building da thamliba paramilitary forcing lokthokdaba tarabadi TYCM na upay ama tawduna tanthok masida pamdaba thodok sing thoraklabadi madugi daita state government na pugadabani hari TYCM gi maikidagi Manipur gi chief secretary additional chief secretary tribal affairs da August 18 da chirol piduna taksinkre masigi mathakta Manipur state commission for scheduled tribe ki chairperson da su complaint tawbasu laikre hari Yumthangnaba lebak singdagi changsilakba illegal immigrants singna lebak asigi mafam sing maru oina ngamkhaida leiriba state singi demography da pirakliba saitheng amadi masina maram oiduna lebak asigi internet security da pirakliba sapu sing asigi matangda kupna study tawbaga loinana leiriba issue asigi solution ama puthokduna lengakta suggest tongnaba handak union cabinet mifamna border area da leiriba miyoi singi mihut fawba high level committee ama lingnaba warep lokiba asimak matam chai khongthang asi taramna oi haina arambai tengolna phongdorakli arambai tengol gi PRO Robin Mangangna thadokpa chirol amada handak union cabinet na illegal immigrant ki leiriba issue asi kokhanbaga mari leinana high level committee ama lingnaba lokiba phirep adu yamna matam chaba phirep amani haina lobaga loinana Manipur da hojik oiriba illegal immigrant ki issue asi kokhanaba lokotpa prime minister gi singthaningai oiba thorang amani high level committee semduna kumna yengsingadoriba asina Manipur da matam chupagi oina ingtapa purakpa yai haibagi asa ama asigi miyamda pire hari amoromda governor Ajay Kumar Balana border ningthina ngak senbaga loinana encroachment thabak amata chatha loi haiba mahaki phirep adubusu arambai tengolna thakatpa amadi apenba poi Manipur da hojik oiriba phibam matam asida state lengakna ngamkhai lansilaktuna changsilakpa miyoi amatana lamdam asida khunda silakpa gi ayaba piroi haiba governor na Manipur miyamda pikiba thajaba asimak apenba poi hairakli Haukiba pung kunthra taruki manungda Manipur gi tongan mafamda miyoi ani suicide tawduna sikre report amagi matung ina Kaksing district ki Kaksing police station na konba Khelakong mamang lekai dagi Anis Sheikh kawba miyoi ama upambi amada thori yalaga masa matanda siramba thengnaki hari masagi chahi 18 rom suraba miyoi adu khudai amana upambi da kisillaba matungda masa matanda sijarambani hari imung manungna pongdorokpagi matung ina leikidraba miyoi adu nongmajing numit ki nungtil pung rom tabada yumdagi thokraga hanjilakidabani hari lekaigi miyoisingna Kaksing police station manakta leiba basic ground da hauba upambi amada mahak thori yanduna siramba thengnaki atopa thodo amadana Bisnupur district ki Moirang police station gi manung channa leiba Oksungbung mandap maningdagi Hemam Kumar sahi humpumathoi koba miyoi ama Oksungbung maikhambi maril lobukda hauba upambi amada thori yanduna siramba thengnaki police na thodok ani asigi matangda case register tawduna laikhidraba miyoi animaki thawai yawdraba hakchangsing postmortem tawnabagidamak Rims hospital gi mokta thamkre laikhidraba miyoi ani suicide note ama phawba iramba thengnakide maramaduna makhoi ani sikibagi maram khangba ngamdri Central Government na National Socialist Council of Nagaland Khablang NNCN ki amadi group asigi tongan ba faction sing amasung frontal organization sing da thamlamba athingba sahi manga amaga sangdokre Ministry of Home Affairs thokiba notification amagi matung inna athingba si September 19 dagi chanaba hogani NNCN ke na Indian Union dagi tokai taraga naga singna kundaba Indo Myanmar gi region da maning makha tamba Nagaland ama semnaba thorang lokhatli haina Ministry of Home Affairs ki notification aduda mayek sengna palli lup asina United Liberation Front of Assam Independent People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak amasung People's Liberation Army PLA na singba atay atopa law na thingkraba lalulup singa khucham nai hainasu notification aduda mayek sengna palle MSA gi notification amana hai NNCN ke na lalul itik tawriba miyoi sing lenga ki thabak tawriba official sing amasung misam miyam dagi namduna sel khaibaga mari leinaba atopa
लेबाक्ता लेबा एंटी इंडिया फोर्ससिंगा खुसमनबगी मयेक सेंबा खुदम चांगदम कयामरुम फंगले मरम अदुना अनलॉफुल एक्टिविटीज एक 1948 की सेक्शन 3 की सबसेक्शन 1 की मखादा एनएनसीएन के अमसुंग मसिगे चटमिनरिबा फैक्शन विंग अमदी फ्रंटेल ऑर्गेनाइजेशन पुनमक लोना यादब लुपनी हाइना लौथोकले अंगांग उनबदा ममा सिखिबे यावना मथंग मथंग अनाबा सिरकपदगी पेशेंट पार्टी सिंगना डॉक्टर फुखिबा अमसुंग हॉस्पिटल की मपोट मचै थुगाइखिबा थौदोक सिंग अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना डॉक्टर सिंग नर्स सिंग अमसुंग अतै हॉस्पिटल असिगी स्टाफ महिरोइ सिंगना चंगसिललंबा थबक लेपगी खोंजंग हंदोखरे ngasiदगी महौसागुम थबकता हंजिलगने हिरमसिगी मतंगदा रिम्स की रिटायर एंड मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ना थादोकपा चिरोल अमना हाई मेडिकल फर्टिनिटी नर्सिंग नन टीचिंग रेसिडेंट डॉक्टर अमसुंग महिरोइ कयाना यावबा रिम्स की जनरल बॉडी ना पुखलकपा वाफम एसोसिएशन असिना कुमना खन्नरबा मतुंगदा थबक लेपगी खोंजंग हंदोकनबा वारेप असि लौबनी ngasi अयुक पुंग 9 दगी महौसागुम थबक तौबा हौरगनी अदुम ओइनमक डॉक्टर फुरमबगी थौदोकता हक्थेंगना चेनबा मियोइसिंग फागदबनी मतुंग तारकपदा डॉक्टर अमसुंग पेशेंट सिंगी मरकता नुंगाइनदबा थोरकपा मतमदा अथॉरिटी ना खुदकता थबक लखुटकदबनी सोशल मीडिया की खुथांगदा किहलकपा सिंगी मतकता मथुक ताबा लीगल एक्शन लखोटनबा साइबर क्राइम गा मरी लेनबा थबक पाइकदबनी रिम्स कैंपस मनुंगदा मरु ओइना सेंसिटिव ओइबा मफम सिंगदा खुलाई पाइबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग थमगदबनी अमसुंग पब्लिक रिलेशंस की मतंगदा तोकाइबा सेल अमा हांगदोनबा थौराक लखोटकदबनी हाइबा डिमांड असि अथुबा मतमदा थबक ओइना पाइकदबनी हाइरकली मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी एमपीसीसी की वर्किंग प्रेसिडेंट ओइरिबा मंगा वाईफाई की मयुमदा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी की ओइबा मिफम पांगथोक्तुना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट लेरिबा असेंबली कंस्टिट्युएंसी तरुकता कांग्रेस की मपांगल हेना कलहनबा अमदी थबक थौरमसिंग मपुंग फाना पांगथोकनबा वा तानखरे पांगथोकिबा मिफम अदुदा एआईसीसी की सेक्रेटरी सु ओइरिबा मणिपुरी इंचार्ज क्रिस्टोफर तिलक एमपीसीसी की वर्किंग प्रेसिडेंट मंगा बाइफई एमपीसीसी की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चेयरमैन काजिर हुसैन युमखाइबम बीसीसी लीडर सिंह अमदी डीसीसी चुराचानपुर की प्रेसिडेंट सिंह सरुक याखी हाइरी हौकिबा नोंमाइजिंग नुमित के अयुक पुंग 13 रोम ताबदा अफगान की काबुल एयरपोर्ट की दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमना पाइरकिबा काम एयर फ्लाइट RQ 4401 की लैंडिंग गियर लोटलगा यौरकिबा सही 13 खक्ता ngairiba अफगान की नुपा मचा अमा एयरपोर्ट सिक्योरिटी ना फारबा मतुंगदा CISF ता सिनगरे हारी फारबा अंगांग अदुदा वहंग पहंग चथबदा महांगना प्लेन अदु काबुल एयरपोर्ट ता लेरिंगैदा एयरपोर्ट की रजिस्ट्रेड एरिया अदुदा लोटना संगसिलकलगा फ्लाइट अदुगी लैंडिंग गियर की सरुकता लोटलगा यौरकिबनी लैंडिंग गियर अदुदा तोंगनबा होनबदा खुदोंथीबा थोकनी हाइबा महाक करीमता खंगदे हाइनसु फोंदोकी अदुबु प्लेन अदुना दिल्ली की इंटरनेशनल एयरपोर्ट तारबा मतुंग फ्लाइट असिगी मनाक्ता अंगांग अदु लेपलगा लेरंबदगी एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिंगना फाखिबनी फारबा अंगांग अदु अमुहन्ना काबुलदा हलनख्रे हाइरी चाही यांखई की ममांगदगी मसागी मयुम थादोक्तुना चटख्रबा मतुंग मनिंग तंबा नागा निंगतम लालौदा याउदुना नागालैंड बेस तौबा लालौलोप NNCNIM की लुसिंगबा अमा ओइरिबा TS मुइबा अहानबा ओइना मसागी पोंगनाफम लमदम उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सोमदानदा सुंगसोय सोयदना मथंग अक्टोबर 22 दा लागलगनी TS मुइबा की खोंगचत असिगी दमर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मेंबर सेक्रेटरी फ्रांसिस निंगसेना GPRN की जनरल सेक्रेटरी दा खंगन की बचिरोल अमागी मतुंग इन्ना TS मुइबा मथंग था अक्टोबर 22 दा दिमापुर दगी उखरुल डिस्ट्रिक्ट यौरबा मतुंगदा सोमदान दा चटकनी अदुगा अक्टोबर 19 दा सोमदान दगी सेनापति दा थुंगलगा मतुंग दिमापुर दा अमुक थुंगनी हाइरी TS मुइबा की खोंगचत अदुगा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने सेमखिबा थौरांग मतुंग इना TS मुइबा अक्टोबर 22 की अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा दिमापुर एयरपोर्ट दगी लागलगा अयुक पुंग 10 ताबा मतमदा उखरुल दा थुंगनी नुमित अदुगी नुमित युंगा पुंग 12 ताबा मतमदा उखरुल की हेडक्वार्टर्स दा पांगथोकपा मियाम की मिफमदा सरुक यारबा मतुंगदा वांगांगनी मिफम अदु लोरबा मतुंग नुंगथिल पुंग 3 मखाई ताबा मतमदा उखरुलदगी सोमदानदा चटकनी TS मोइबा नुमित निपानी मसागी युमदा लेरबा मतुंग हेक नोंगानबा अक्टोबर 19 की अयुक पुंग 9 मखाई ताबा मतमदा सोमदान थादोकलगा अयुक पुंग 10 दा सेनापति दा थुंगनी नुमित अदुगी अयुक पुंग 13 मखाई ताबा मतमदा सेनापति हेडक्वार्टर्स दा पांगथोकपा मियामगी ओइबा मिफमदा सरुक यारमलबा मतुंग नुंगथिल पुंग 1 मखाई ताबा मतमदा दिमापुर की दमक खोंगसा
सानगनी हाइरी TH Muibagi खोंचत असी माइ पाकनबा अक्टोबर 5 नोमाइजिंग नुमिता मियामना ताइबुंग मपुगी मफमदा थौनीबगी थौरम अमसु पांगथोकनी हाइरी पनबा याबदी नागा लालोलुप NNCN-IM गी भारत लेंगाक शांति वरी सानबद नतना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सु खुयेक पिनखरबनी अदुबु NNCN-IM गी माइकेदगी तांदुना लाकप दाबीसिंग हौजिक फावबा भारत लेंगाकी माइकेदगी याब लेतना लालोलुप असिगी लुचिंगबा कयादा भारत लेंगाकना पेंदबा फोंदोकपगा लोइनना अमुक हन्ना खुलाई पाइदुना भारत लेंगाकी मथक्ता लान हौनबगी फिरेप लौरगनी हाइना भारत लेंगाकता सेक्शन वा थमखिबगी थौदोक फावबा लेख्रे Chagonban Assembly Constituency की प्रजा मियामना ACAC की MLA ओरिबा राजकुमार इमो सिंगी लिसिंग मखादा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे पिसिन किबा मेमोरेंडम अदु सेंटर गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटी की खुद्दा यौखरे हाइरी MLA RK इमो की ऑफिस तगी थादुरक पचरोल अमगी मतुंग इना सगोलबन AC की मियाम ना खुयेक पीदुना ACAC की MLA RK इमो की लिसिंग मखादा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा मणिपुर थोलिबा इरांग असिना मियाम खम थेंगना वारिबा असिगी मतंगदा मरिक चुम्बा पाउदमलदुना तोंगान तोंगानबा दाबी कया मेमोरेंडम अदुदा पल्ली PM मोदी दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइना मणिपुर तंगदु लेताबा अमदी इंग तपा पुरक हनबा मणिपुर स्टेट फाउदुना चलिबा नेशनल हाईवे सिंग हांगदोक हनबा युमलोनरिबा लेबाक म्यांमार गा लोनाबा बॉर्डर परिंगदा संबल खाबगी थबक अथुबा मतमदा लोसिनबा मिनिस्ट्रीना लौथोखरबा फ्री मूवमेंट रेजिम FMR अमुक हना थंबा आइन काइना चंगसिलकपा मिटोप मियानचा सिंह मसक खंगदोकपा मणिपुर स्टेट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC चनहनबा अमसुंग इरांग असिना मरम ओइरगा रिलीफ कैंप सिंग दा लेरिबा इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन सिंग कॉन्स्टिट्यूशन की ngaklo piduna mansa masa gi yumda tekta kaidana halanba amadi manipur gi yellow purup sing ngak senduna thamba yauri cherochen makata na hai PM modi de pisin keba memorandum adu haujik Ministry of Home Affairs ki additional secretary notice revision PUS Gowel gi office ta yokre memorandum asi PMO gi office yogduna memorandum asi da dabi tawriba sing prime minister na thabak oina onthokani haibagi thajaba lei हाइनसु फोंदोकले मणिपुर बु निंखा तमनबो होनबदा ब्रिटिश की मायोकदा लानथेंगबदा अचौब थौदांग लौखिबा जनरल लोंगजम रोमा सिंगी निंगसिंग थौरम कैसामथोंग लेमजम लेकाइदा लेबा जनरल असिगी संगाइदा पांगथोकरे जनरल लोंगजम रोमा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट न सिंदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा हानगी मिनिस्टर लांगपोक लाकुम जयंत कुमार जनरल लोंगजम रोमा सिंगी मेमोरियल ट्रस्ट की प्रेसिडेंट लोंगजम जोयचंद्रा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की BC प्रोफेसर पौनम गुनिंद्रो अमदी राइटर्स के अचौब युमनाम अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखिबगा लोइनाना लेखिद्रबा जनरल लोंगजम रोमा की फोटोदा लेसु कतुना इकाई खुमनबा उठखी थौरमदुगा मरी लेनना हानगी मिनिस्टर लांगपोक लाकपुम जयंत कुमार ना फोंदोखिबदा लमदम असिगी यामना मियामना जनरल लोंगजम रोमा हायरगदी पौना ब्रजबासी की ओजा हायरगसु खंगनरमे अदुम ओइनमक जनरल लोंगजम रोमाना लमदम असिगी दमक लोबिरंबा थौदांग कया अदु ngasiगी इंखलकलिबा नहारोल सिंगना मयेक सेंगना खंगनबा मथौताई मतम अमदा मणिपुर की निंगथौ पानबा लेबाक अमा ओइबता नतना निंखा तंबा लेबाक अमा ओइना लेरमी अदुबु ब्रिटिशना मणिपुर लोकसिंदुना मखोई मखादा सही चा कया लेरबम अदुबु पानमक्तबदगी ब्रिटिश की मायोक्ता सौनखिबा लालदा मणिपुर लेबीगी टीमदा अचौबा थौदांग लौदुना लानथेंखिबा लानमी अमनी लोइनाना थांगतागी लमदा हाइथोई सिंथोइरबा जनरल लोंगजम रोमाबु अखोइना कैदौनुंगदा काउथोकपम थोकते महाकी मथौना मरिंगजेल अमदी महाकना लौरंबा थौदांग अदु तुंगी मिरोलना निंगसिंगदुना लेहोंगनबा होनबदा ट्रस्ट असिना लौरिबा थौदांग असुगी मतिक चावी हाइनासु थागतपा फोंदोखी मखा तारकपा पावदा स्टेट असिदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग गवर्नेंस हेना मपांगल कलहनबगी पांदमदा ऑल सेक्रेटेरिएट की कॉन्फ्रेंस हॉलदा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन अमसुंग मिशन कर्मयोगी अनिगी मरकता यामना सिंथानिंगाई ओइबा मोंगदा MOU अमा साइन तौनखरे MOU असि मपुंग ओइना हेना एडवांस ओइबा टेक्नोलॉजी सिंगी खुथांगदा मणिपुर सिविल सर्वेंट सिंगी प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस असी हेंगदहनबगी दमक्तनी मरु ओइना एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हेना खुलोइबा कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी हेंगदहनबा अमसुंग ट्रांसपेरेंसी लेहनबा गवर्नेंस की थबक थोरम सिंगदा हेना खुमांग चौक्सन हनबगी दमक्तनी लोइनाना अनोबा इंडिया अमगी दमक नेशनल विजन अमग लोइनाना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म तौबगी पांदमदनी थोरमदुगा मरी लेनाना मणिपुर सरकार की चीफ सेक्रेटरी PK गौयलना हाइकिबदा
Capacity Building Commission amasung Mission Karma Yogi anigi marakta MOU sign tonglakiba asina Manipur Civil Servant singi Immigrant Integrated Government online training platform singda training phangduna thabak khudingmak mai pakna tawba ngamlagani MOU asigi mapung oiba pandamdi civil servant sing leptana tamba amasung development tawduna professional competition sing hengalhanba hena advance oiba technology sing sijinaduna thabak khudingmak yamna laina amadi matam changdana tawba ngambagi loinana administrative framework sing asi hena khuloinaba thabak tawba ngamnabagi damaktani governance ta hena accountability transparency amasung innovation gi culture ama thamnaba amasung new india amagi national vision asi reform tawnaba manipur gi administrative asi hena susin hannabagi damaktani thormaduga mari lenana chief secretary capacity building amasung mission karma yogi gi budgeting dignitaire sing honariba kaya adugi damakta thagatpa phongdokhi Sahi ani makai kakta ngairibi nupi macha amabu sexual assault chathabada chenaba nupa ama fast track special court number 1 na maraleire haina lauthopaga loinana maralgi matung ina fangadaba cherak ngasi lauthokadori court na maraleire haina lauthokraba nupa adu lapupa tera khuno khodak awang lekai dagi ningthogjam chawba sahi humpumari apoko laikidraba n bir mangol ni thadogasi kumla lising ani taramapal gi December 10 da thokibani hairi Thodosi matangda victim oiribi nupi macha sigi imung manungna thangnaba numit tang 13 da women police station da wakalakibani hairi wakat aduga mari leinana police na ningthogjam chawba phagati police na chawba phagalaba matungda case sathaduna laklaba matung court ta police na charge sheet thagalaki charge sheet thagalaba matung makhata na court ta case sathaduna laklaba matungda court na ningthogjam chawba mara leire haina lauthokibani maralgi matung ina chawbana phangadaba cherak ngasi chungsoi soidana lauthokadori Governor's Best Entrepreneur Award amasung All Manipur Entrepreneur Outstanding Award lisingani kunmanga yanthokre Directorate of Textile Commerce and Industries amasung All Manipur Entrepreneur Association sinduna Imphal Hotel gi changai hall da pangthokpa thorom amada Manipur gi Governor Ajay Kumar Valana tongan ba miyoi singda award sing kuchinaki thorom aduda Additional Chief Secretary Textile Commerce and Industries Anurag Baspai All Manipur Entrepreneur Association gi President Sogaijam Rishi Kumar na athoiba Mithunglen Singh oiki Governor na Babina Group of Industries ki Managing Director amasung Chairman Thangjam Dabalida Best Entrepreneur Award khuchinaki AMEA Outstanding Award na Maira Foods ki Proprietor Hanjabam Subra Devi da piki Best Expert Award na Sen and Stoll Medical Devices Private Limited ki Founder Ngangbam Premjit Best Startup Award na Green Biotech ki co-founder Dr. Asim Sundari Best Innovative Award na Food Wi-Fi ki founder ki Becky Chan Best Agency Award na NEDFI ki Managing Director PVSLM Murthy amasung Best Promising Award na Moirangthem Muktamani da khuchinaki Committee on Tribal Unity Ko2 na National Highway 2 da numit humni chathagani haina tawramba economic blockade ki khongjang handokre September 18 da kulai paiba singna Bisnupur district ki Nambol da 39 suba Assam Rifles ki president singda ambush tawkhibagi thong yaningdaba phongtokpaga loinana economic blockade tongnaba phirep lokhibani Nambol gi ambush aduda Assam Rifles ki president ani siraga atopa mangana asok apan nangkhibani thaudo adugi matangda lengangna matik chaba action lokhate haibagi damak September 22 gi ahing nongyai dagi National Highway 2 da economic blockade tawgani haina lauthokibani adum oinamak hiramasi gi matangda authority na matik chaba thorang lokhalagani haina thajaba pirakpadagi khongjang handokpani haina ko2 thadokpa chirol amana phongdorakli ko2 gi chairman El Haukip na haiki tung tarakpada lengangna sigumba pakagi thabuk sing thoandanaba matik chaba thorang lokhatpaga loinana Tampaki district 18 da apspa thamjinba mathok tai Makha tarakpada editorial kalam dagi machangoiba pausing amuk lokhatchari mathangi mikhalda miyamna kari pakhum pirakani haibasi khantha hawba chungani Miyamna semba lengakna miyamgi yaifanaba thabak tawi madugi damaktani democracy chatpa lebak ama oina miyamgi chahi mangagi hak piduna lusingba ama ohelibani lusingba ama oibagi wakalon puthoktuna miyamgi yaifa thorang paikhatnaba
थागꯠखिबा ngakतani मियामना थागतकिबा मिहुचिंग चाही मंगादी निंगथौ ओइगदोरिबनी मखोइगी अपाम्बा अनिंगबता तौनिंगबता तौगदोरिबनी लाइरिक हाइरबसु हाइत्रबसु सेल पाइरबसु पाइद्रबसु मियामगी लुसिंगबा मपी मपा मिंगथोल पीदुना मनिंग तमहलिबनी मियामदा नोंजदुना खुरुमदुना चाही मंगागी हक पियु हाइदुना मिखलगी ममांगदा मियामदा हाइजखिबा कया अदुगी मतुंग इन्ना असेंबलीगी मिहुत ओइना थागतखिबनी मिखल पांगथोक्त्रिङैगी ममांगदा वासखिबा मियामदा थमखिबा थाजबा पुमनमक बोट काखरगा कौबगी चनबी असि लैहनिंगदे मियोई लिसिंग कयाना पीखिबा थाजबा अदुदगी हेना एमएलए सिंगना थबक तौहनिंगी मिजम मियामदी पॉलिटिकल पार्टी दे येंगलगा पोट पीबा नदे अफबा मिहुत मियामगी खनगदबा मियोइदा बोट पीदुना डेमोक्रेसी की फजरबा तांगबलदा फमनखिबनी हाइबसी काउफदे अदुबु बोट काखरगा मियामबु काउथोकपा मसा मसागी ओइजबा फंगनबा होनबदगी लेबाक कांखोंग चाइरकपनी हाइबसी मतम पुमनमक्ता काउदबा फै मणिपुर हाइबा मनिंग मखा तमना पांजरंबा लमदम असि इंडिया की सरुक अमा ओइखरबा मतुंगदा डेमोक्रेसी की चुपली पुंबा पाइसिनखिबनी फुरुप कयाना पुल्लगा सेंबा मणिपुर की सक्तम चनबी कया ngak सेंदुना थमनबा होनबदा लुचिंगबसिंगना नुपा थोकपा थबक खरदी चंगी हौखिबा चाही लिसिंगनी कुलहुमदोगी मे अहुमदगी चथरकलिबा लान असिगी लुचिंगबा ओइरिबा केंद्र हुम्फुगी एमएलए सिंगना नुपा थोक्तबगी थोकपा लानी हाइबसी मिपुम खुदिंगमकना खंगी कुकी नार्को टेररिस्ट की लुचिंगबा ओइरिबा एमएलए तराना कुकी मियाम की अपाम्बा मखोइगी हक मखोइगी अनिंगबा खंगना थबक तौरगा लेमहौरिबा मैतै नागागी पांगलगी एमएलए निफुमापलना मखोइगी मियाम की अपाम्बा खंगदबा हाइबसी इकाइनिंगाइनी मयुम मकै थादोक्तुना लांजेनरकलबा मियामदा नतना मयुम मयुमदा लेजरिबा लमदम असिगी मियामसु हाइफम खंगदना अवाबा मायोकनरी हाइबसी एमएलए सिंगना खंगबिबा फै कोविड की सैथेंग मतुंगदा कुकी की लान अमुक सैथेंग नंगलिबा असिना नोमगी चरा तालिबा मियोइसिंगदा सुफम नोफम खंगदना लेलिबा पुंसी करिगी खंगदबनो लेबाक की थबक तौबा मियोइ खरना साफरबसु नोमगी चरा तांजरिबसिंग असी करी ओइरमगनी अवाबगी सैथेंग मरक असिदा नोमा तंगाई फदना चंगबा नापसागी चिंग मियामदा मतम चाना फंगनबा ngamdraga कैथेलदा ममन या वांगना योलिबा सब्सिडाइज रेटा मियामदा एलपीजी फंगनबा ngamdraga ब्लैकदा मरांग काइना फंगलिबा नोमगी तंगाई फदना चंगलिबा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सिंग बन तौगदोरे ब्लॉकआउट तौगदोरे हाइबगा पमथोंग लोलिबा असिदा मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना वाफम अमता फोंदोकपा ngamdriba asina karigino national highway animak manipur gi miyam ningtamna chatpa ngamdre port ki mamalna atiya pakna wanglaba matam asida congress bjp anina hunaduna afaba sabagi matam nate miyam gi chakthung matik chana phanganaba honabagi mahuta miyamna तानिंग लोइदबा वाफम कया फोंदोक्तुना थौना फबा साबनदी अफबा हाइबदु ओइरोय एमएलए अमगी मतमसी सही मंगा खक्तनी हाइबसी काउखरगदी हौजिक लेरिबा एमएलए सिंगना मथंगी मतम लाकोदा मियामना करी पाखुम पिरकनी हाइबदुसु कुमना नैनबगी तंगाई फदबा लेब्रा हाइना खले वाफम असि कुमना कंथबा ngamba एमएलए ना मथंगी मिखलदा मियामगा लोइनना चमिनबा ngamgani वाफम असि नाथैरगा मियामगी अपामबगी मायोक्ता सेल पिरगा मयाई काबा चिंजाक सिजिनरगा मी फागनी हाइबसी हौजिकी मतमदा याररोय हाइबसी काउदबा फै हौजिक स्टेट असिदा बीजेपी की मसा तरेंगना एमएलए सिंह कुंथ्रा निथोई लेदुना मेजोरिटी लेना वाखलोन मानदबा फम मुनबगी इथक इरांगदा स्टेट असिदा प्रेसिडेंट रूल थमजिनख्रे चलाइरी एमएलए सिंह ख्वाइदगी यामना लेदुना मेजोरिटी ओइरिबा बीजेपी ना लुसिंगबा लेंगाक असिबु सीएम फम थादोक हलबा मतुंगदा प्रेसिडेंट रूल थमजिनबा हाइबसी यामना तांगना थोकपा थौदोक अमनी मणिपुर की पॉलिटिक्स की पुवारी दसु तांकक असि लेंगदना लेहौरगनी हौखिबा मणिपुर की पॉलिटिक्स की पुवारीदा मतम मतम की लेखिबा छंगनाइरबा पॉलिटिकल की लुचिंगबा सिंगना चलंबा लिचत अमदी लौरंबा थौदांग अदु हंगना येंगबसु कानागनी खली हौजिक थोकलिबा था 19 हेलकलबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी लालक्सिदा सेंटर तौनिंग तौदुना खुद थिंजिंदुना मसागी लेंगाक अमा लैरिबा स्टेट असिदा नमफुदा प्रेसिडेंट रूल थमजिनबा हाइबसी मियामगी ओइनदी अफबनी हाइनिंगदे सेंटर लौकदोरिबा फिरेप अदु मियामगी दमक्तदी अफब माइकेदा पुरकनी हाइबसु थाजदे अदुबु ngамmi हाइदुना तौनिंग तौदुना मियामगी मायोक्ता लेपलबदी मदु मियामना याबा ngamloi हाइबा असि निंगसिंगबा चुंगनी।